ngikuze inye nje indawo bese nizakutshela nje ekhuluma engithune namuhle tathi uphathele bank lapha ani bengi register tathi register nje ngathi mana ngizikadela wa hyper check into zochona import thana ngizifunda singatsha lo umntwana nje kuthonze akunjani hey wenjani nje la yawazi bana umntwana nje ebela bekufitshane so mfitshane kulama ebela amadimpo isemo bebhiyeze kanti nje iskina ebengekho iblack oyengekho bomvu bephatha phakathi so ya umntwana lo chiyani engibomba ukuthi hayi ngiyedwa ndoda baruthi ngimlanda ubela ubejila abanye abangani magani ngabona cha kumlanda abantu nawini mana imrelax akuyafanana lo mana mvuma ukukhutshwa la manje ngiyagada umthove egobalana nolve because bemfunga ihlela ngapha empophoma lapha agada umthove ani mhlala icelo ngawindi lapha umthetho nje icelo ngami ngona ngumntwana lo ana jeke mina ya damn it ha umntwana jeke sehleze eceleni kwami nje Tani bala, umthova tjani ngapha kubuthile zwi wagcwala umthova. Yeah. Manje umntwana uhlezi eceleni kwami na umntwana njani? Umntwana ngiyamfuna nje. Ha, wazi wesiphenga iperfume endokelela njani? Ngiyakutshela marinjwe. Yalimala. Zwana umntwana useceleni kwami. Mina ngifuna umntwana, bara ukuthi ngikhulume la, umthova onkuthule base belalele mina. Mina lapha plan bani. Ha, sahamba nina ngone sesiphume Rose Camp bani. Sesidlula Rose Camp. Umntwana wasecala ukuwozela nje mina umntwana lo angalala lapha seziyofika nje ngeze ngeyehla nje ngakhuluma ngala mina ha plan bani ngakiba ibhuku nje ngesetsheni ngabhala ukuthi hi I'm Stizi, do you mind us chatting on this through this book ha ngamqhweba umntwana ha inhliziyo yabathi ngimnike ha but warifuza ngiyangisa manje lapha mana manje ungafeli phakathi ngcono ufuza mina ngamqhubela nje kumntwana nje akucheka bona umntwana nje uyasimayila ndoda yonqhubela ibhuku lepencil ngona kuyabhala bheke mina ya sawuyitha ndoda sawuyitha lokho siqhubela ibhuku uthi sikhulume bangayi kumntwana wonke ubudula bese belelele mina manje lokho sithi ngizintroducer guy bengayenzi sawuyitha ndoda lo mntwana sawuyitha umntwana athi khona pha life saver bese ngibhode emshongweni mina yesaya manje sawuyitha senza yehla manje nje mina sente nje la ngikho nama uthe ufika udla icala ngathi ugayelo omuhle mina so la unjani la ubuchazeka pha unjani untshela ubusesaba uthi yongayenzi ukuthi ngikuqalise mina alright faka inamba ucovile ngathi ngaqova nje karuthini kai ngazeva nje ukuthi hayi mana moyo sokuphendulile yini athi kunjani lo umntwana wonke ufitshani marinja nje uthi yili hoshkarama emashe nje nje ipliti belilije so belilije li bracket zibe mana ngiyamtshela wena li bracket nje ngiyakutshela nje awungenile be asema light umntwana ndothi vele la mimi ngifuna ukukhuluma nawe but bengusawa mina ya damn it